لباجار آمده لسر بسادان هزار دانمی عرض پنبو تی آجوتن. لی سال جبر کو کرم کتنه پنبو و نخوشی لیدایه جسادی سی ریجه پنبو کم بیه. شمسدین آقیل جی یک جوتکارانه کو ای سال 6 دانم عرض پنبو آجوتیه. لی جبر کو کرم کتنه پنبوی وی زراره کم ازن کریه. امساله 300-400 دلار مرد آجون. Normalde em doğru 6 kilo rahatken. İsal kurmayı ya bige 405 ya ne bici. Ben bu ava ben daha ben najon. Devlet destek merada ne ki ben najon da. گوندی دبیجن جبر کو پار گارس چاندنه و ای سال جی پنبو آجوتنه کرمین کج گارس چیبونه لنوا پنبو بلاف بونه و گوزی کم پنبو پوش کرنه. حتی مصر جمعتنه و کرمه قطنه. ای سال 2 سال جمع مصر زیاده چنه جبروی کرم زده بوی. گوزی پنبو خسته. گوزی پنبو چه پنبو ونا به زراره برده. سروک اوده زراعت سلیمان اسکندر اولوژی ده همان دمده جوتکاره. لگوری وی اف همون نخوشی جبر جوتکاری نزانی یا گوندیانه. بمليون طن پنبو زراعتی کرنه ایسال. گش سببی ویجی ilaç em bilinçsiz ilaç kullanmıştıkın. De zamanı yuda em ilaç kullanmışnakin. Ya jî em lehev mezedkin em ilaç kullanmıştıkın. Jiberwi me isal zarar kiri de pemboda. La Amede debara sereke a gundiyan ajotuna pemboye. Ligori gundiyan tene devlet dikare peşiya van nexweşiyan bigire. Tekane riyaveyeke jî derbarê pembo û nexweşiyên wê de agahdar û zanyarî pêdayîna gundiyan e. Zêrê spî, ango, pembo î sal ji ber kurmikan û nexweşiyê zêde berhem neanî. Gundî bang li dewletê dikin ku sala bê xwedî li wan derkeve û nehêle ku nexweşî li pembo bikeve. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.